Kapitang Inteng! Anya day takanayon mo abasaan a libraw. Ibagada, ano kanayon ti panagbasa iti libraw. Kat lumaeng ti tao. Di pala kumaubing ka, kat inrugi mo tinagbasbasa, tapno na laing ka ita. Apay, sa anak ka diyan na lang ita. Diya manamukan ka, itapay tanaglatin tautek mo. Naladawin ti panagbasam. Apay, naglatin na yamot ti utak ka. Kita day tabasbasa a libro ka baliktad. Akin nga to ti saka dagiti nakadrawing at taaw. Ha? Ay, binaliktad ko lang bita. Tapno kita no mabasag mo ilaing, nga oray no baliktad. Nalaing ka matarumaso na. Sika mo lang din ang ibagaan na laing ako. Oray kita nasiri back down. Nagsaya at kat kuman no san akalukwan ti pagsiribam. Nasaumot ni Marituyang, akanayon kanon nga agbasa iti libro ni Kabadong. Itamampay. Anya kano ang libro, tiba basaan na maray. Saan kumat adinamdamag no anya a libro? Mayat met ati agbasa. Nauna saya at tilinaon ti libro abasaan. Saan ajay dakay sakas kuma iti pornografiya a libro. Ay, sapay no daduma kat adapil pilosopo ni Kabadong. Ay nasa umaon. Nakaro nga agpaisaw ti kinapilosopo na. Saan nga ta? Amabasbasa na, ti daduma nga ipakpakat na. Nalabi ta kasta. Kasta mo dagiti daduma. Makabasa na labasait, ibagadan analaing da. Papanamon ko, Arab. Birbiro kag mantay ukan ka, tataba daw. Awan matay. Apay, abiro kang pay day taukay. Bayam, ta sumangpit tao. Kasanaw numayaw awan, nusana na makaaway. No saan na makaaway. Kaya nasa wine, asaan na limpyaw nga ukay. Tapay pumanaw. Kundi na mga rod amaw, tiyagaway. Di tataba dong mait, ukan nga raw. Apay kumaasan alimpyo ti utak na ngay. At damot uking to. Ngam saan damot pumampanaw. Talimpyo daki nga raw. Ang mga nuukan latilanga na ngam nataangan matain. Basay ta natiltil nga asaw. Di taha kayaw, taituloy ko asapulin ti ukan kaw. Ay, pimanaw ay. Puno ti imbaga na, anataangan nga agpaisaw. Ta natiltil ti asaw. Saan ko na maysaan ni Kwarog Ay, mamaysaan kan tulad ta. Ada kano nalaing amamad taw di ta kabangibang a barangay. Ti ka di mangkita iti palad, wenno basaan na ti adda iti panunaw. Damag kumot nga, agaramat ka no iti bula a kristal ko kumaray. Kasanungay dayta. Saan nga ta apagkwartaan lang ti mamad to dayta abula a kristal? Oray siya. Jak ba mamati iti day takun kunada amamad taw. Amang ibagbaga iti masakbayan babaen iti bula kristal. Anya nga ta, no adamang padas kada tayo. Ta kitaan tayo nupod no day tabula a kristal. Apay no si kapay ti mang padas maray. Imbagkan ka, tada kwartam. Ay na, sayang laeng ti mapaglakwak. No mapanak laeng agpapadto, babaan di tabula a kristal. Nungay adama amwam apagsayaatan maray. Unsa maray? Damagam iti mamad taw, no makaasawa ka pa'y. Naa, dahita ka, ti mapan ko damdamagan iti mamad taon, no makaasawa akpay. Oh, saan ka di amayat maray? Nugasat ko, ti makiasawa. O, di kumapay. Anya ka rin ti pampanunutan. Nakapanimid ka mo di ta sulay. Pudno nga tatikun kunada abula a kristal. Adayamit ti mang bulay ti kristal. Kit nadagsin laki day. Makamuulan tupay no may tama iti ulaw. Agpiluso po ka manen ako nak. Imbagak ay abulaan dati bula a kristal. Nagan na lang abula. Ananun na karod ngay.
Ar-aramaten kano ti mamadto dita kabangibang a barangay. Kasano kumangay? Makita ayamot ti masakbayan di tabula kristal. Day tangarod ti pampanunutag. Ibaga na kanukat ti mapasamak iti masakbayan, babaen iti bula kristal. Adon ti nabasak alibraw, ngam awan pa'y ti maipapan iti dayta abula, kristal, nabasak. Adulamin dayta. Anya ko mga adu a libro tinabasam ako nam, dandani di mo pa'y maawatan ti basbasaang. Ay papanaparay, kapay akasla ag tantanamitim ka magmagna. Ay, di nga rod na sa kanya ni tuyang ko paray. Ah. Jack mamatay. Anya dayta? Ay ibagaman. Mamati ka ka di iti mamad daw. At ikanuusa rin na. Kit bula kristal. Nakamwap? Naibaga kanu da maribanang kin marikwanang. Ay nakaamuan da nga ta. Nalaing mo't at talaga ang nakadamag dagiti babay amaritis Basta nagraranada iti tersina paray. At dabaru adamag. No maminsan, makapadanag. Ay kastan sa ti babae pare. Ay dyan damdamagak ngay. Apay puno nga ta. No kita kaw, pati kaw. Ah. No di ko kita, di ko patay. Ay, ure siya. Kanya ka ditimbagbaga ni tata ba daw may papaniti bulang kristalang kail? Adumot ka no ti nakapila, ta kaya't da maamuan ti mapasama kadakwada iti masakbayan. Babaan iti kristal abula. Apay, da panunot ay ti bula kristal. Tapnoy maibaga na ti masakbayan. Inalyan na kansabot ni pare badong iti kinapilusupo. Pagkunamot nga inalyan na kang kail. Apay makasao ti bula kristal. Aramaten ati tao. Ay, sino ay tinakaamuan nyo iti dayta? Anda nasabat ko agayam ko. Nasa una. Isa ganaan na kano ti imbaga ti mamad daw. Makaawat kano iti kwarta iti mabiit. Kasano nga iti panagsagana na? Agtaya kanumot iti anyaman anumero dita. Tapno mangabak. Dayamat swerte. Wano malas anumira. Papanam, ta nakasukat ka manon. Nakabirok iti libro ang mabalin ko abasain. May papan iti bula, kristal. Na, adayamot kasta. Paggasgastusam akin, pagtaktakam mananday ta. Iyag mo kay di ta kwartam, taigatang ko iti bagas. Dahil talang umunag iti boksi mo, iti importante. Ikam mo iti umunag di ta utak mo Sige nga raw. Tainton agkiraos ta buksi mo. Daitan tumagatang mo alibro tilambungam nga ipaunaw. Nyak! Ni Kuaraw, tinakapila iti paradaan. Ay, may sakman, day ta Kuaraw. Tata ba daw? Nagudong kayo kaday. No nakasukat ti tao, kat mapan iti paradaan ti tricycle, kawatan nga gudaw. Ay, awan mon Kuaraw. Ay, kamalay, tata ba daw? Kasano nga ay numapan lang di takabangibang nga barangay, numapan agpapadtaw. Saki din tin na may sana. Ay, aguray ka man. Anya ti tanta nami timaw. Saan ka di ahusto ti kunak? Ay, itulod nakman ki DJ Ilay. Sige, lumugan ka nga ruda, inta mapantan. Nagudong sama ni Badong Maumaray. Wen, Mari Maria. Mapan ka no gumatang iti basaan na alibro may papan iti bula kristal. Adda nga takasta alibraw, Maray. Day tangarod ti kunak. Imbagak nga igatang laengan iti bagas ti igatang na kumay iti libraw. Imbaga nakit din at ikanulaeng buksit ko ti amok akargaan. Ngam saan ko nga amo akargaan ti utak ka. Kahit anya gayt itsong ba, Maumaray? Ay, imbagak ano mabisain. Jay libro amagatang na ti iluto na pamudpod iti bisin na. Idi pa'y kuma, arinugrugyan na tinagbasa iti libraw. Mayat kuma. Itapay talakayan. Day tangarod timbaga kunkwana. Itapay takinanan tilate ti utak na. Anya ka di ti gagarami jay ilay, tata ba daw?
Naggumatang iti taraon ti utek. Tarawon ti utak. Apay, kawaw ka din day ta utak yaw. Kawawa sasawang mat. Nalaingat no ma'am kwarawg. Kasanaw kat kunayo ngayon kay gumatang iti taraon ti utak. Anya ngay day jay. Babasahin na libraw ti kaya't ko asawain. No kanayon ka ngagbasa iti libraw. Lumaing ka. Iso anak kunak at taraon ti utek. Ay awan maun. Ay, di ko mga rod libro ana isurat. No kasano maikati kinalanggaw ti gatangan yaw. Langgo nga kaya. Da kayo tinang ibaga dita. Sana siya. Sige, tadapay papanak. No agawid kayo adagaws. Siyak lang ti pagluganan yaw. Tagsubliak lang ton madamdamay di paradaan. Nagudong ni tata ba daw, tamapan ka no gumatang iti libraw, may papan iti kristalabula. Ay, nasubraan nga tatilaing na uno kurang ti utak na. Pagkunamat ang gay, Apay, adamat libro maipapan iti bula a kristal. hindi tati dya kamaw. Agbiro ka siguro iti bookstore, no adda. Ang manipod agbasbasa iti libraw. Sabali ti pangipakpakatan na iti laing na. Agpilosopo pa'y, ta isote ko na ni Marituyang. Nagpakalaing kanunay, ipalastog na alimaing kanaw, gapo kadagiti mabasbasa na alibraw. Ay, saan matataraon ti utak tinagatang yaw, tataba daw? Taraon mo ti buksay. Ay, saan na kumpleto ti lako da dita a bookstore. Awan di kaya't ko agatangay. Anyaya a klase ti libro ti kayat mo agatangain. At damin gayim ka o amabali na pagbulodam iti libraw. Barang adda ti birbiruken yaw. Di ko mga rod babasahin, may papan iti kristal abula. Di ka di may papan iti ar-aramidon ti mamad tao. Apay nga rod nga gisam ka ngay. Kaya't yo ka di mo ti agbalin a mamad tao. Kaya't kumutiyag papadto numayat mo't lang ti bagada. No jay kung kunada mamalad, when numang basa iti panunaw, uray awan day taabula a kristal, mabalain. Mamalad? When numamad daw, babay niti panagbasa iti panunat? Untata, yung kayo agpapalad, tadamot palad yaw. Angam no panang basa iti panunaw, ay awan day ta. Takaslawan mo't kada kayaw. Anya, kasla ko namanin nga, dapalad kaw. Ngam awan panunot ko. Da kayo tinang ibaga iti day ta. Sana siya. Simbangpat ka, ngawan mo't nagatang mo alibraw. Ako na. Apay, kas kamo la masursurong. Uray lagsaba, dagita kiday mo. Dahil siya man nakwaraw. Imparipirip na kidin nga, wang kano ti panunot ka. Na, adaman nga ta na ibagam kenkwanan asaan anain kalintagan, iso na ibaga ng awan panunot mau. May sa kamay. Masiribak, tadon tinabasak alibraw. Oray ado alibraw, no saan mat anain siriban, tilinaon na. Apay kumaasa na insiriban ako namngay. Adda ka din na itulong na ken ka, ti kunkunam anabasam. Agpiluso po tay iso ti paglaingam. Ni kwaraw, ti pilusupaw. Saan kita siya? Kano nasaya at mati pa nagsungsungbat na no siyak ti kasarsaritan na. Si kala siguro tadi na magustuhan ti pa nagsasaaw. Ni kwaraw, ti masabat ka. Ay may sak mantilo ka. Kunak no day ta okay na saklon mo, ti agun ni kwaraw. Si ka magayam. Nakakita kayo ka din iti agsagawisi nga ukain. Ang mga nobaliktad ti mataken lapayag yaw. Iso apagarupan yung nga ukain ti agsagsagawisi. Nya, day ta ka di nga okay, ti sapsapulam, iti kalman. Wine, nangag kong agtatawli di kasamakan. Tanabalod mat gamit ti lanaw, iso asan anakaawid. Ag mauyok nga okay. Makita na akalanutan, usukin na. No dikit kurang ti panunod na. Saan nyo kuman nga irukod ti panunot yu, iti panunot ti ukain, tata. Ang mga no ibagayo pa'y ngagtaraok inton madamdama ti ukain. Kat saan mo tamanaok? Kawitan lang ti agtaraok. Ay, amok Apayan niya ti panagkikitam kanya kaya. Kanya ka di tayo tabas-basaan paray.
dahito man maipapan iti panangasikaso iti mulmula paray. Lumaing tayo ang mga sikaso kadag iti mulmula tayo. Agmulmula ka day, tinangisurat dita. Tapno amuna ti agasikaso iti mula. Amangan mo no din na mo ti agmula. Saan na nga insurat no di da impadas. Di ko nadaman nga experiment. Nag-experiment da, sakbay nga impablaak da. Ganun! Kasta ka day. So mulagaya man nagpipintas dagiti mulan paray. Dagiti mulak kit nakuritag kin babasik ti bunga da. Sa bali mga minti basbasaan. Bulodam da ito, ita isote umno abasaan, ta agbangbang kagkakagaraw. Saan ati labas basaan asaan nga umno? Wan man nga rod paray. Mayat nga rod da ito ababasahin na. Tamang itay, iti aday. Una. Pilyon no niya ti basaan. Noawan adal ama itad na. Saan abas basaan? Ay, pudno day tatabadong. Dagiti basbasaan amang adal tirumbang abasaan. Sigay! Ditan, tinagdipusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga. Na, agda dito itibakan ni Badawng Kapitan. Si Kamit Gayam. Wan marik. Sa pulag tibakan ni Badawng. Nga madamo lagayam ditaw. Kinuinla ko na kanyak. Ano niya? Apayakas tag Badawng. Tuya. Inlakom titarakan mo abaka, adi mo man na imbagbaga kanyak. Anya. Makalawas nga gururayak, ngamdyak met na uray nga ibagam kanyak. Ay tila pakibibiyangam. Bakak na jay. Na, kasta ti ibagam kanyak nga asawam. No inlakog man. Usarik mo't laeng iti pagsayatan ta. Ay, makamuka! Aray, umutang at man iti may sakilo nga asukar. Umutang ka. Kano naglakon samad ni kabadong iti bakayaw. Baka nakanulaang dayjay maray. Awan ka no ti bibiyang ka. Nakarumutan nga ni kabadong no kasta. Ay, talaga amaray. Isulaang tagdisdesisyon no adda kayat na. Kasi ta, rimwarlatan na di man la nagpakada kanyak no sa dino ti papanan na. Kasta ka day. Ay, agbabawi ka na kiasawa kan ko, ana. Ay, masuruna ka talaga, maray. Ala, aganos ka lata marituyang. Sapay ko mata, agbalbaliw tumutlaang ni kabadong. Warag! Isardang mo pala ang tararamidam dita. Tao may mulo ka na turangan mo. Nay, da kayo matgayam tatabadaw. Sumrek kayaw. Nagyaman ako, Warag. Umay ka. Nagtugaw ka tatabadaw. Tainak mangala iti inuman ta. Ilaklakom tinuang yaw tatabadaw. Kasta nga, Rag. No kaya't mo, gatangan mo, ito rin nababalay nga presyo. No kabalak ti presyo na akit gatangay. Kabailam. Kaputan, nababalay nga presyo, tipang tidkaw. Pangusaran nyo iti kwartangay. At nga rin importante, pangusarak. Sige, basta nababalang ti presyo na, gatangay. Nagyaman ako, Warag. Talaga nga may nakasapulak ti kwarta kay. Talusan kayo pa'y nanatuyang, nanakwanang. Ay, aguray ka.
Apay ngayong guyod mo matanday tanwang ni Badong. Ginatang ko kinitata badang day tao eh. Ah! Sige, labsan kayo pa yung around. Hi! Ay, ayan. Ay, ginatang mo't gayam ni Kwarog tinuwang yaw maray. Ay, wan nga rod maray. Anya pa'y nga iti pagarado na iti bangkag. Rumbag ko makat imbaganakan ka. Tapagtungtungan yaw nga agasawa. Ayawan maaramidak maray. Tadi na mo't ibaga kanyak ti aramidan na. Ay na, Inteng. Adda ka no napig sa abagyo nga umay dito'y lugar tayo. Ay, masapol nga isaganak ti paglinungan to jay baka. Kan saan lang aday ta. Dalusan mo ten dagiti kanal. Apoy, kasanot kapig sa dayta bagyaw. Napigsa nga rod, Inteng. Talo ka no abagyo ti dumalan dito ayan tayo. Delikado ah. Layos no kasta. Iso nga rod abagaam dagiti kabaranggayan tayo. Tapno agdalos da kadagiti kanal. Agsagana da, kasjay. Sus, sigurado ado makal tumanan ti danom ti karayan. Ay, lakit di Inteng. Apay ngayon nalam day tabakpak mo adakal Badong. Papanam. Ada pa na. Di mo ayaam mo nga daumay dito'y lugar tayo abagyaw. Amaw. Sapay nagdungritin day tabakpak mo. Ay, sana bali na. Ipilit mo ti rumuar ka na'y iruginan ti agtudo iti napigsa. Ang mga no kung kuna na laeng dayta. Inton ko, awanay. Ilabas na laeng. Ay makamu ka. Nagrikat kalakit din akasarsarita. Ne, kapanan nyo tatabwa dong. Kat umay ti bagyo. Awan pa'y matpayong mo. Huwag nga raw, tungan. Sana balay. Mapanag gumatang dito balasew. Kaduan ka na nga gumatang. Sanay. Pabalak ti tumaray dito balasew at tersina. Tumaray ka pa lang. Adamat payong ko. Payongan ka na. Sige nga raw. Pamrayak mo tayo na gumatang iti merinda ta. Ay, mayat ata ilibre na dyan ti merienda. Way, nadapay ito'y cooking ka ah. No kayat mau. Aya! Akay manin ko raw. Nitungan, mapukpukaw ka na oh. Anya! Atapon da nga mangan kanuno nayano di jay karayan. Ako na gamin arumuar nga agtugtudo. Kaya nagbagbagyo. Kasta una yata nagti ka pamilya ng kail. Siyempre ah. Ay, alata, birukan tayo. Walang kail. Sawarin tayo ti karayan. Ay umayak mo't dumawat iti tulong yaw kapitan. Apay maray. Mapukpukaw ni Badong ka. Anya! Tidakas na. Adda na kaibagaan nagkuyog da kanukin nitungan. Sige. Ay, una yan. Duadan ang maatap anayanon iti karayan. Kinapudno na. Kasta mo ti atap ka, kapitan. Dakas adamag marikwanang. Ay, nasarakan da ka no tibangkay nitong Ano kasta? Nayano, di karayan? Wen maray. Katibakpak ni Pari Badong. Nasarakan damot. Sakbay anakita dat tibangkay nitong Ay, kaawatan nga rod, adwada ka ni kabadong anayahan nod. Ay, posible akasta, maray. Iso apirme asangit ni Marituyang. Ay, adala nga roden pakdaar, nga daumay abagyaw, nga mrimwarda pailaang nga main. Win nga rod Ay, bareng masarakan da ni Pari Badong. Kaasimat ni Marituyang. Ay, lading itag maray. Di minasarakan ni Paribadaw. Anya? Tila ang bakpak na adaan tinasarakan mi iti-igit ti karayan. Ay, no kasta. Ay, ayan nga roden nga ni Badong ka. Ay, isa na balita, mga ngayak tumanan. Iti meeting, mapanminto man sa pulong manan. Ay, agyaman ak nga rod no kasta, kapitan. Itabon da kanon nitong aninton bigat.
Iso nga ipakpakaamuda no siya sino man tinakautangan na. Taikisay da itinaurnong nga abuloy. Anya? Ay, no adda utang nitong anken ka, mapan kamot maray. Iti kasta, mabayadan da ka. Kasta ya. Sige, mapanak mo, tada utang na kanya. 2 bulan ng tinapalabas, manipod na itabon day ditungan, maray. Maray. Ngamkas na jak maaklon tinapasama kin ni Badong ko. Ay, nagsakit. Ay, di ka kumaunay, maray. Ay, amang nanuan niya pa iti mapasamakan ka, no kasta ka laang. Maribanang. Ay, taidulin mo day tainted kan ka timay sa ablager. 30,000 day ta. Maray. Dakkel ang makatulong kan ka day ta nga inted da. Kaslaawan ganas kon ngagbibiyag no kastoy lang, maray. Maawatan ka, marituyang. Ang panunutam, Ada kami mo't dito'y ako kumarem. Agyaman hak, maribanang. Maya, tada utang kanyak ni Kabadong, marituyang. Anya, utang ni Badong? Wahon, ididamaw. Imutang kanyak iti 10,000 aribaw a pisos. May kadwa, 5,000 manan. No kasta, bali 10 ket 5,000 amen ti utang na ken kamaray. Correct, maray. Na, jakam mo day ta amari ko anang. Ni Badong laeng ti makaammo dita. Tirigat na, awan ba't nga rudan ni Kabadong, maray. Nupod no day ta. Apay ngay adi mo imbaga adagos ken kwa na iday. Nabayadan na ko mati utang na. Tanaglakoy ti baka kenwang na. Jakmat nga rod mo akas jay mati mapagtang ni Kabadong. Adda nga rod kasuratan apam managnek mau mare kwanang. Ay, awan. Awan mo lagayam. Anya ti kayat mo asawan, maray. Saan mo abayadan? Pudlo ka di tinadamag ka. Nga da ka no utang ni pare Badong. Adda ka numot utang na kininana ko ng angkail. Anya? Iso asing-singirin na kininana tuyang. Ngam dimot kahit ni nana tuyang tagbayad. Ay, apay ngay. Awan ka no nga rod may parang ni kagawad kwa na akasuratan. Nga da utang ni Tata Badong ken kwa na. Jesus, day tatirigat na no maminsan. Nang runa pa'y. Kat awan ka no timbagbaga ni Tata Badong nga da utang na. Ay, ririmanin day ta no kasta. Di mo man ibaga-baga nga dautang ken ka ni Badong maray. Taapay amasuron ka. Adda nga rod kasuratam apam maneknek mo iti dayta alaman. No di mo kaya't abayadan ti utang kanyak ni Kabadong, ay jak ipili. Rumbang lang. Pilitan na kidin nga agbayad iti jak amaw. Ha? Ay sinalbag ka kit demot. Adala nga rudan inted da kwarta ken ka. Ngam di mo pa ibayadan ti utang kanyak ni Kabadong. Ay hustawn. Awan amok iti bagbagam kanyak nga utang ni Badong kaw. Umayang! Ha? Badong? Ay salbag ka! Kuna laki din no natay kan! Aye, natay ngay bagbagang Mike. Ada na pang ko ginatang alutay, iniikit ka. Namarayak mo din natin nagbakasyan. Iso asin ang sangitan ka. Tagayam, napan ka la nagbakasyaon. Napanak nga ron ijay lugar da ikit ka. Nadamag ka, asap-sapulin dak. So, nagawid ako na. Kaya't ka lang nga sorpresahin. Ay masurunak iti ugali makastaba daw. Ay maragsakan nakta si bibiyag ka pa'y lagayan pare. Napanak lang nagbakasyon ijay lugar da ikit ko, pare. Ang apay ngay. Jack mawata na.
Adamot ije karayan idi tibakpak mo. Kastoy nay, gimatangak iday, tibaraw. Saan mo ngamin analablaban? Akit, Nga po ta nakagatangak itibaraw. Intad kaon kanitong tibakpak kaw. isumot lagayam. Iso ana iraman, tibakpak mo ana yanod. Ay na, ipapanyo laki din yado dak. Nataya kaon, kasta kaday, paray. Sika magamin. Ay, kasano nga iti utang mo kani kagawad? Nya, utang. Pay, saan nga ibagakan ka ni Marituya? Kano agsingsingir ka na? Ay, awan ti utang kaw, kani marikuan ng paray. Ha! Imbagam kanumit nga da utang ko king kamaray. Ha! Alalya! 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 Ay, sana ngalalya, maray, sana ngalalya. Puno asyak na itaw. Ha, kabadong. Sika ka di ngagpaisaw? Saan ka anatay? Nagko na. Pangibagbagam ka na, nga da utang ko king kamaray. Katawan mo tamaw. Ikwa, kabadong. Ikun ko naklaong day jay. Jak mo tipilay. Anya, ay salbag ka mo, maray. Nga pulang tayo papanyo anataya ko, nimbagamot, nga da utang ka. Ikwa nga men, kabadong. No niya lalitan ti papampanunod niya. Tamno lang makakwarta kaya. Ay, ino kasta. Saan na po nung da utang ni Pariba daw? Oo, kapitan. Ay, adakan ka pa rin no idaro mo ni kagawad. Ay, paray. Saan mo Kasya na kabadong. Agpakpakaasi ahak. Nagalas ngamin ti kasta nga aramidam kun ugalim, kagawad. Ay, kasanomot nga men. Apalaklaunay daytay naawat ni Marito yang a 30,000. Ay, Huston, di ka nagpalawag pa'y. Tawan umayon iti ibagbagam. Saritaan may kinituyang kaw, nga palabsin mi palaan, tinaramid ni Marikwanang, paray. Nga main, adamot kamalay, iti napasamak. Nagbalinak, ang managing bubukad. Jak inbibiyang nituyang kaw, iti aming nga aramidag. Nga mita, namiris kaw, saan gaya man nasayaat, paray. Kit mayat at na amiris mo. Di da kayo gundawhayan ti padayo at taaw, amanang gundawhay. So apakawanan na kumamay, tuyang. Ikarek, sursurwag itan, ti agpakadaking ka. No daman papanak, no adanas ka nga ramidag. Anyat mako na maray. Anya pa'y nga itaramida, kapitan. Pakawan naglaangan ani badungkaw. Ay na, agyaman tuyang Ikarek, agbalbaliw akaw. Nasayata na ornosyo ti amin. Rumbeng lang agtinulong kayo. Kan agpinakaada kayo adwa. No anda papanan. Uno kaya yung aramidan. Tapno saan da kayo analaka alokkwente sa balay. Ay, tata badong. Agpakada ka ngamin kinito yung monod da papanam. Ket si kamat kagawad kwa nang di ka manggundaway. Kasi kamat lang ti kababain. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon Voichi Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Nagbalin mo't na naparikot ni Tuyang ni Badong na. Apay kumaaparikot na. Agsakit ka din aya ni kabadong. Imbag pa'y kanuno ag gurigor. Tano maimbagan ket ag trabaho. Saan ka din ngagtrabaho ni kabadong? Saan kano ang makatrabaho takanayod ang nabartag? Ay, naglukon. Agpaiso nga ron ti damag kaw, akanayon ka no nga agbartag. Iso ang masuron ni Tuyang.
Di na mapantulungan ni Badong ijabang kagda. Ay, bayaan man tapagbagaak to no agkita kami. Kasimat ni Maritoyak. Naa, nagmayat kat tibiyag mo dun Badong. Nabanuga ka naggapoy jay bangkan. Idento tanda ka dito'y ruwarte balay anak kailad. Agilad ka mo ano kahit mo. Sumadao ka. No agilad kasano timula tayo jay bangkag. No naimula kahit nagtubaw. Di agbiag tubit ah. Naa, apay, ruot ano agtubaw kat makamong agbyag. Ay nabadong masapol aga ikan tiruot na kan sibugan no saan nga agtudaw. Aramidam ti kayat mo nga aramidan. Hindi na kiramaraman. Na, apay kumadi ka iraman. Anya ti kayat mo asawan. Siyak tagtrabahaw, taagbartek laang taramitaw. Kasta, Numabal ka, di agbartik kamay. alaman nga raw. Tamakita man no anya ti pagbanagan taadwan no mabartek ta. Maray, lakwan nakman iti basay. Jay dakkel abutay. Itaman pa'y agumatang ka iti basay. Imbaon na kakade ni Badong Mau. Saan maray? Padasak man mo ti uminom no anya ti marik na ni Badong ko no mabarte ka. Ha? Agbartag ka, mat, Maray? Una, kita man no anya mo ti makunana. Madinsamod day ta nga aramidem, Maray. Mamartak lang arodan ni Kabadong. Sakit, agbartag ka, mat? Una, tapno parehas kamay. Ay, awan makitak anasaya at ngitden na day ta nga aramidem, Maray. Tay kunadan, abiddot lang arodan, aramidem, mat? Makamuditan maray. Makapasoron mo nga may. Tata Badong. Anya ter aramidam dito'y kapilya. Awan mo't misa ita. Nakitak lang nga may. Ti nagdadakil ariboltaw. Ti santaw. Di taunag. Asino ka di dayay? Ribultaw ni Apo San Jose. Iso ngamin ti patron saint tayo dito'y. Anya Petron Saint. Iso ti mang protector kada tayo Tas asidag kini Apo Diyaos. No adda kaya tayo akid dawan kini Apo Diyaos. Mabalin tayo ti agpatulong ken kuana. Ta iso ti mang ikakaasi kada tayo kini Apo Diyaos. Kaya't mo asawen, agpatulong tayo dita kung kuna maribultaw. Ni San Jose nga akin ribultaw ti pagpatulungan tayo. Sana dahi ta ribultaw. Denggan na nga tamay, tidawatan tayo. Dipindi mo tano niya ti dawatam ken kuana. No pagsayaatan ay kat ipaay na. Ay, imbag ta nasabat ka paray. Apay ka na yun mutin anabarta ka. Ay. Kanya ko mati pagparikotam nga, no nabarte ka paray. Ha? Saan mo mga arak ti ninumag? Naa. Ginatang ko, Mike. Apay nagmadimot ti panagsungsungbat mon. Hapay ko mga ama di paray. Gusto, Mike, tiinsungbat ko Di ka kadimasyan ka ni Maritoyang. Di mo to pa'y tulungan iti trabaho na. Ay, kayong katulungan, ano maasi ka paray? Nagbastos ka dahito yun, Bartek ta. Isak pa iti ibaon mo, mang tulong iti asawa. Kanya, Ha? ikaw ka di tulungan ni Tuyang ko iya bangkag, Mike. Ay, Bartek ka talaga. Di mo amuti sasawam. Panawan ka man langan. Napay ngagdardaras ken nakamisut kaya wangkail. Ay, masurunak ka ni pare Badong. Nagsabat kami itay, maditisungbat na. Anya ka di timbagam, ken anya mo tinsungbat na. Saan ko kano nga arak ti inuman na? Pudnumot nga minangkail. Na, Ginatang na mait, saan mo matakukwa? hindi bagak amasyan ko makanito yan, katulungan na iti trabaho. Sa bali man ang tisungbat na. Anya nga tinsungbat na. Sakit di ka na, titumulong ka nito yan, idi bangkag na. Mayat kayo kadiya mapanmang tulaw ngangkail. Naglalay nga dahil ta pare Badong. Sakti namang tulong iti asawa na.
Imbay mo't gimatang itay ni Marito yang itibasay. Tao minom kanumag. Agbartag ka di ma, kas ka di badong na. Ay, kasta mo tikunana. Agbartag kanumag, tapno agpada da. Kasanaw no mabartag da adwa. Ay ngam masursuron, di imbay gimatang. Imbag no saan da nga agapa, inton mabartag da adwa. Jaklam mo Madinsa. Kaslamaday. Ay wen, uray siyak nga road. Ada atap kong ada maday ama pasama. Yes! Dahil ka rin itaw, Neg. Apay ko manoadak dito'y unaga. Salbag ka, Bartak. O may kamanta paramanan ka. Naumakon ka, Bartak. Lukat ang terwagan, tao budigan. Doon kaya tao may kapailukatan. Saan mo tanakatarang gamita? Kung tara malang ang terwagan, tamno ang lukat. Ay, sinalbag ka. Dinadal mo tirot-rot ari daw. No, di mo magkayat nga lukat. Di kinugtara ko na. Goray ka man, tay pariknakan ka. No kasano ti makugtaran doon. Alay ko. Kinugtara mo tante. Nagbayot tante. Anay, napisit sa matinday. Sige, dua akong sihal. Ang ter-ter-ter kamatan ba daw? Apay ngay. Sinalbag. Ayan tay sinturon tablatan ka mamay. Ay, saus, mapanalain ti sinturon na. Ay, tumaraya kaun, dili ka down. Ay, Ay, apay nagtartaray ka. Ay, maray, pag nga asiman, agyanak man pa'y dito'y balay mau, ablatan nak ni badung ko iti sinturon na. Na, agad arak ka. Ay, nakainumak itay, ngam na usawa nak maray, gapo iti butang kaw. Aguray ka. Agyan ka dito balay ko, kunam. Un ko mamaray, uray sakti para lutukan para inaw, uray aglaba pa'y Apay, kaablatan na ka kunam ni Badong Mau. Kinugtaran na nga mintiruangan may, iso a kinugtarak mo't amaray, jay mo't ang singi na tinakugtarak. Kinugtaram ni Badong Mau. Huwag ta masurunak, idi kwan, agtirtiritir mo't iti sakay, amangan kanununapis ay. Ay, mala, ingka nga ro di taunag. Saan ka nga agpakpakita? Taibagak nga awan ka, no umay agdamag ditoy ni Badong Mau. Apay nga agkukurot ka pare. Anong nangyari? Ay, awan ti bagas mi pare. Awan ti aseng, kun amin ay. Kang runaan na. Awan ni tuyang ko pare. Impanawayan ni tuyang. Dagiti kunam nga awan. Ay, sana pare. Hindi na barte ka, kinugtarak ti ridaw may. Gaputan na bartek man ni tuyang ka. Kinugtaran nak sa timaray. Ha? Di mo tagawid ay. Day tatay kun kunak pare. Bartek ka lang amin abartag. No sana sumangpay, akit saan lang Ay, namang kida ginumanay. Makaala ka iti sakit mo no kanayon ka nga agbartag. Pangbiro ka nga tayan, hituyang ka. Kaya kararag mo tag subli. Ikararag. Ay, inamang nga nagpatulong iti imbaga ni Kwarog Patron Saint ni San Jose ka na. Ha? Karkararag sa mo tintatabadaw iti sango ti santaw. Ay, umasidagak man, tadenggak mo niya ti ikarkararag na. Apo santaw. Tulungan dakman. Kidawam kini apaw. Tapno agsublin ni tuyang ko iti sidong ka. Awan ti agluto iya balay bay. Pangasim ko Talaw-lawagam ti panunot ni tuyang ka. Tapno agawi dahin. Apaw.
Ay apay nga umis-isem ka kwaraw. Nangag ko ti kararag ni Tata Badong Angkay. Anya ko matinanggag mo akararag na. Agpakpakasing agsubli ko man ni Nana Tuyang. Ay, uray ka na yun nga agpakpakaase nga agkararag. No, di na ikatanti pa nagbartek na. Kasano nga gawin ni Marituyan? Uri ko maano sana nabartag anapan nagkararag. Ay na, adamit lakan ko na ti pa nakasolbar ti parikot na. Isardeng na lang, ti ka na yun apa nagbarbartek na. Ay, inton makita ka mapan manen ije kapilya. Mapan kunto manen denggay, nuan niya manen tikid dawon na. Agdamanan ni Tata Badong dito kapilya. Ay, denggak man nuan niya tikid dawon na. Kami nanuak, ngay may nagkidaw king ka. Ngam di na mo dengdengay. Ikang kabay iti sumagmamanungal daw. Tano ka sanda. No saan ba lang agsubli nito yan ka buraking kan? Ay, saan Tata Badong? Saan nyo aburakan day taribul tao? Dakas. Apay kidiasan ko aburaking ngay. No di pala agawid nito yan ka. Agawid kayo kitdain. Umay kayaw, takaduan kayo nga agawid. Saan nyo kumapagaramidan iti dakas teribulto ti santaw? Agawid ak, ngam tayo imbagak. Umay kunto burakin, noon pala nito yan ka. Delikado nang kay. Ha! Kuna ni Tata Badong nga burakan na kano teribulto ni San Jose. Ay, Saan nga agawid ni Nana Tuyang? Anya ko matibasol ti ribulto kan kwa na. No, saan nga agawid nito yang na? Mga no paypayson na timbaga nang kay. Ay sana mabalen. Kinaawan respetaw. Iti ribulto no kasta. Sus. Imbaga nga rutkin kwa na, dakas timang perak iti ribultaw. Sayang jay nagdakal a ribultaw, no perakin na. Adadaan ka rin na madadadaal aribultaw ni San Jose. Taasukatan tidakal aribultaw. Tama nga no paiso na timbaga na no mabartak. Ayan tidaan kan madadadal a ribultaw, tayo nakisukatang kail. Ada eje kwarto mi kanyan time. Alam ta sukatam. Sakbay amapan ni Paribadaw. Awan ka diti planom nga agawid, Maray. Di mo ka di kayat ngagyanak pa'y dito'y maray. Kayat ka, Maray. Ngam nasao ni Kwarog. Nga imbaga kano ni Kabadong abiruken na tiribulto ni San Jose a patron saint tayo. Kasanon, no umay tipaday, kat na buong tiribultaw. Naulawa talagang ni Badong. Pati ribulto nga awan basol na, iraman na iti kinabartek na. Ay, kanayon na kano amapan kiddawan at tulungan na amang kiddaw kan ni Apaw. Ngagawid ka kuman. Jay kinabartek na ati ikatid na tapno agawid na. Saan kat atila pagkidkiddawan na. Agmauyong atalagan ni Badong. Nakita ka na panmanin ni Tata Badong iti kapilyang kail. Sino katam ka din ti dakal aribultaw iti basay. Unang kail. Sayang agpaiso no burakan na. Paiswan na nga tati imbaga na. Nalabit Apay no mapantaan na waay no pagaramidan na iti maditiribultaw. Ay, intaman. Sayang nga agpaiso no burakan na. Ay, unay kat ni Paribadungan. Ay, anggal. Di ka di ammo ti ayan ni Nana Tuyang. Ay kwa, diyak mo. Masigurado ka no agbaliw ni Paribadaw. Agsubli Intang harutan ni Tia Kapilyang kail. Ang mga no dadailan na ni Tata Badong tiribultaw. Makitam ka din ni Tata Badong ang kail. Anday ti sango tiribulto Ay, darasam. Ngamsan tang agpadlaw. Agyan ta iti sikigan na. Tapno manggagkan makita tati arabid na. Sige ang kail. Agarudok ta. Tasidig mo ti ayan na. Sige. Agarudok ta. Dito. Sidig ta na. Sika basay aribultaw. Apa sika ti adda ditoy. Where is your father? Ayan tayo dakol aribultaw ni tatang mau. Ay, mauyong ka pare. Ama na ayamot na dyan. Isumot lang ti ribulto. Apay, saan na nga anak na itay? Bas-basi, mate. Naa,
Ay, gaputa basbasit anak naan. No kayat mo nga agsubli nito yan. Ay, agbaliw ka man. Saan atila papabasulam? Adakan ka tit solusyon. Tapno agawid nito yang mo. Just kika. Nay. Apay, pudno ka day, ano agbaliwag? Sangpatan na kan. Day tatimbaga na. No agbarte-barte kalata. Talawan na ka. Mali, agbaliwag nga ruday. Tapno awidan nak nito yang kaw. Ala. Agbalbaliw ka nga ron. Ay, tatabadong. Ado ti mapukaw mo. No kanayon ti panagbartek mo. Agbaliw nga, tapno agsubli nito yang mo. Ala sigay! Detan, tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Pasig. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TFPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Aginom tayo, kiday. Arbis lang day ta. Pare. Ada subang bay abagyaw. Iso nga agawid kayon. Adaya, mate. Agar-arbis to pa yun. Ay, kat sumartig tulad ta, pare. Nasaysayat no agawid kayon. Ayun, kapitan. Ibusan nila tayo ito yung nabati nga arak. Pare ba daw? Agawid kan tumutain ta napiksan ti umay abagyaw. Aha! Patsin niya. Aginom tayo lahat na kaday. Awan ti bagyaw. Shot kiday. Apay maray, anya aramiden da kapitan ken kwaraw. Agbalay-balay da. Tapno palagi pandada giti tattao, maipapan iti sumangbay abagyaw. Ay, kunak man no aglislistadan iti maikan iti ayuda. Si kakit dimot? Day tamat la ayo, dati pagalistuha maun. Ay, sana mabalin alisan da kami manaun. Nasken ama ilista kamain. Naa, kano pa'y analisyan ka maipapan iti ayuda? Ay, agawid akon maray. Ang mga nuawan makita da atao ijay balay may. Kat saan kami ama ilistakin ni Badung Kaw. Kunak man, numapan mo birukan ni Badung Mau. Ay, kapitan! Aw, Agdaak dito'y balay may. minanatuyang angkay. Ay, ayaban na ka. Ay, papantay dyan ta. Palagi panta maipapan iti sumangbay abagyaw. Unang kail. Kapitan! Eh, Nasaya at talimabas kayo dito'y balay may, kapitan. Talaga apadpadaan ang kayo kay. ala, kwarog. Rugya mo na palagi pan ni Marituyang. Iso nga imay kamay. Gaputan. Ay, wan, kwaraw! Gamukon tarami din yaw. Ilistam nga rudan at tinagan mi kinitatama abadong. Anya nga ilista adakda ka matamay. Kwa maray. Ay na, ilista yun jay nagan mi kin ni Badungkaw. Number 1 ni Badungkaw. Number 2 akmal. Ay, saan kami nga umay agilis tama? Ay na! Agre-react no saan amay lista tinagan mi kin ni Badungkaw. Agprotesta ako naktumag. Ay, makaungit ako. Binatak lang tinabat-bati apasinsakan ka, nay. Ay, agdengag ka. Ay, sa anak nga agdengag. No saan nyo nga ilista tinagan may. Awan pulos ti dengag. Kasano tayo tuyan ang kail? Saan natamat ka no akay at adenggan ni nanatuyang? Ay. Katnay, makaungat pa yan. Inanawan me, asumanaon ni Marituyang. Nay, apay ngay may. Ilista me ka no tinaganda ka ni Badaw. Anya nga ilista. Katmapan kayo pa'y laang matagpalagay. Iso kumati baga ni Kwarog ngam saan asumardeng nga agsaaw. Ay, amangan no ti amuna. Agilis-lista kayon iti maigkan, iti ayuda. At palagip kami laeng. Ayuda nga men, ti pagalistuan ni Marituyang. Apay, kapanan ni Kwarog. Apay aya, Kadwa, kamapan mangilan sa iti atap ti balay. Tapno saan ama itayab ti angin. kat, adan samot papanan na. Anin nay, day jayon oh. Ay, Kwarog! Nay, Jesus! Ay, awanan.
linibasan nakmanan. Kitain nyo ni Kwarog ah. Aday jay atap, iti balay ng kalya. Ay, way. Nagpaisaw, tatabadaw. Kwarog! Oh my God, nagiinom tayo! Nangag na ka nga tatabadaw. Timalyaw, Mike. Nanggag na siguro ah. Sa tayo kiday. Sa tayo. Ulpod na na kumparik. Ayan na nga, si bagbaga na bagyaw. Awam mo't nagpaisaw, tatabadaw. Kaya na lang mga pabida. Heh, Kapitan Pay Bangarag. Namimpinsan nga ulbod. Kompleto kayo kadin iti kasapulan yaw para iti bagyaw, maray. Ado tilakok, no anya man ti kasapulan yaw. Umayak gumatang iti asin, maray. Dayta tinalipatak idinapanak nakipalingkay. Ay, agdalakok nga asin, maray. Oray man sa nga kaban ti gatagam. Ay, kukumaray! Ah. Adaman la damag kada kayaw. Anya dayta, maray. Nailista ka din tinagan nyo ijay maikan iti ayuda. Ay na, maray, awan pa'y dayta ayuda. Kung nangarod kan ka, marituyang. Ada kapitan, palpalagi pandapay laeng dagiti kabaranggayan. Para iti basungad abagyaw. Agpaiso dayta. Ay, marituyang, nakasagana kayo ka din kan ni Badong Mau? Jay ayuda ti pagsasaritaan. Saan aday ta panagsagasagana aday ta? Na, kat no adda sumangbay anapig sa abagyaw, nasken ti panagsagana marituyang. Ay, iso nga rod nga imayak gimatang iti asin dito tersena marikwanang. Ayawan may gatang ko iti asin. Ayuda ti kayak kaw. Na, nabiru ka mo ni Badong Mau marituyang. Ayun gayam. Sa dino nga iti ayan na. Na, di mo pa'y gayam ammo no sa dino ti ayan na. Ala, ingka biru ka na ni Badong Mau tapumanaw kan dito tersinak. Angkal, nalpas kon ti paparamit mau. Ah, Mabali na ka din na rumar. sasawam arumwar kat umayan ti bagyo. Naging init, Mike. Apay nga ganat ka arumwar. At dangarod mga ayab kanya. Ay, saan ka arumwar? Anya mo to nang kail. Apay ngay ni Antay. Pinalubusan mo tarimwar. Mapan nga ron gumatang iti asin. Ang nagbayagan. Nakiistorya man siguro kadagiti ko kumari na. Ay, nagrigat lakit din ay amabagbagaan ni Marituyang maray. Kinunampay. Ipapilit na ti kayat na. No ibagam ngagsagana, gumura. Jay nga rod ayuda ti kayat na. May samot ni Kabadong. Imbis ko mga agawid mo tan. No sa dino mo't aya tinapnapanan na. Ay, aldaw gaya man maray. Agawid akon. Tanay, ang mga nuumayan di bagyaw. Sige, maray. Inteng, anya ti inaramid mo kan ni Kwarog. At dapat ti Jay Sulay. Bayam dita. Nasaysaya atan ngim ti rumwar nga adda bagyaw. Ay, sos. Kat no delikado at talaga ti rumwar ita apanawan. Iso nga rod ako nak. Saan arumrumwar? Sapay ipilit na. Nay. Ay, daytan samot tan ti bagyaw. Ay. Ay, makapadanag. Ay, nagpigsa ti angin. Sus, isunsan. Kwarog, kayat mo pa ila tirumwar. Saan nga nang kail? Ah. Tutuyak langan balay. Ningay pari badong, nabirukan nga tan ni Marituyang. Kunak man nung nagawid mo tanday di akong parek. Binagaan mi met nga agawidan kadagiti kakadwa na nga agsasyot. Ay, sigurado kayo kaday, asaan ang maitayap ti angin dya at inteng. Nailan sa metla iti husto day di, Kwarog. Katuan matangkail. Ay, dyan ngay gayam kusina. Medyo malaklakab ti dideng. Kwarog, nailan sa ti malaklakab adideng. Unang kail. Na, aguray ka man inteng. Makadlawak Di kagdanag. Ta nasimpamin ka ni Kwarog na iti balay. Naisimpayo ko nam. Karaman ka, anang isimpa. Unman. Uray damagam ka ni Kwarog. Ay, Kwarog, tinulungan nakakadimot lang ni Uncle Mau.
Santo pa'y. Siyak lang ti nangisimpa. Na. Iso lang ti parabaon. Oh, nangag mo, inteng? Da inaramid ko ata siyak nga ruti para baon. Oh. Para ibaon gayam ti naramid mo, ah? Oh, yan nantay ako. Ay, apay man ang tiaklaw. Ibaon ka mat ita. Ha? Ing kaituloy, jay lutlutwat. Ay, ikwan. Hindi ko arugan na. Siyak manayin. Ay, sikan, inteng. Na. Tanaglaing kamat nga agibaon. Ay, puyutam, tisong road. Pagsangitan nakmanan adi na oras. Nay, apa nga, ita pumipig sa amit na angin na. Gamit to yun. Ya, mayas ka na kiti sa kakang. Kayang ita mitay, sos. Pumipig sa 22 na. Ay, delikadon san. Tudlo sa ko na ni Kapitan. Nandiyan ko na naya. Nasumak mo yan na sa bagyo. Una niya. Kunat man ng mga rabrabak lang. May angin na ka! Ay, mayat gayam at talaga. Numasaganaan ti isasangbay ti bagyaw. Maksayan ti panagdandanag. Ay, uuna. Makapangan tayo pa yan sa'yo. Ay, well, adda gayam malagip ko. Anya man ay. Sinulatab di abot-abot nga atap. Apay, anda nga rin makita mga agtudtud. Awan mo't ki iday. Sinulatak di agtad-tad nga ata, pantay. Na, si kalaang manan. Imbaunak ni Uncle Kao. Mahitap. Impaon ko ni Kwaro. Si kalaang manan tinangibaon. Ang rumbang ko maasika tinangaramid. Ay na. Apay kumagay kita nga rin ni Kwaro ang maibaon. Gapo itinay tanga aramid mo, inteng. Ibaon ka man itan. Unay kan. Baon ka abaon. Ha? Sika, ti aginaw. Rumbang lang dayta. Tanaglaing mat nga agibaon ni Uncle. Ay, wan, kwarog. Ay, kwa. Saan ka nga agreklamo, inteng? Innawam amin. Pati kaldero, kas kada inusar mo, ang nagluto. Nagrigat ni Kastoy. Anya nga ti aramidin ni Kwaro. Agpalpa ka, Uncle. Na Agtanawak di tatawa. Kabayatan nga agpalpal pa. Ay, wan, kwarog. Ay, obserbaran ta ti aglawlaw. Kabayatan ti kaadda ti bagyo. Antay, mangrugin nga aglayaws. Ay, wan nga rod. Ay, sos, dumakalan ti danom di ta kalsada. Napigsa pa iti angay. Ay, sos, maitayap amin ang abulbulong. Ha? Ay, sansamot abulong ti maitay-tay bantay. Ay, bilit samad. Awan mo't payak na, antay. Ha? Ay, kita man ay bagkwarog. Ha? Minsamot tatabadong data maitay-tayab. Ha? Ni pari badong? Ay, sos, ay, anya di ipappukaw na. Agpaparayat, antay. Ay, sos, ay, intay! Ni kumparim abadong! Umay ka ditoy! Darasam! Ay, Kapitan! Tulungan niyo mo't tanan ni Badong Kao. sumarod nga imay kami kini Kwaro. Tatulungan mi. Maitay-tayab lang, itayakit kitaan mi kini, antay. Ang awan mo't tay. Nakaitayapan na nga ta. Naisabit di tapunti kayaw, Kapitan. Ha? No babalin nga ulyan niyaw. Sige mo't tana. Ay, Kwaro. Sikatin na lang nga umuli. Sakman ang tibaon mo, angkay. Di mo ipagbagat kami atip. Ala ulimon. Impaglakit din amaray ta naalibtak da kapitan kan kwarog anang isalakan kan ni Kabadong. Wen nga rod agasem man na itayab ni pari Badong. Ay, wen nga rod Ay, talaga mo't analaka ama itay-tayab day di ataaw. Ay, kung lapit nga main. Ay, wen nga rod maray. Ang ammo damot siguro na ano kasta nga da sumangbay abagyaw. Nasken ti panagsagana. Hay, laklaka aya ti maitayab. Sakit maisabit iti kayaw. Ay! Kukumaray! Na. Umay kumandamagan no agilis-listada ka din itinagan dagiti makaawat iti ayuda. Wen, marituyang, nalpasan. Kat, adan samot na ganyo kan ni Badong mo, mare. Ay, nasaya at nukas tamaray tanay. Permay anapiktarang kami iti bagyaw.
Kitain nyo man jay balay may, dandan ni natumba. Ay, Marituyan, no tinalyan nyo kuma, di saan kuma anaan ano, no nagsagana kayo kuma, ay kat saan akas jay tinapasamak, ang di yumat ngamin ammo ti agsagana. Ay, anyat ararami din pare. Kitam lang arudin nga italtalik na ito'y balay. Damagan pa lang, mate. Apay akas sa pulang na italim akas ta. Kitam no sana maitayab iti bagyo pare. Narigatayin. Awan mo ti bagyon ta, pimanawsan. Ay, narigatan pare. Naskay nga agsagana lang ta. Ala, tatabadong, nasaysaya at tay agsagana, ngam tay awan apulos panagsagana. Ngam sakwi na kaya't may mga nakablaawan ni Clifford Pasqua. Tita Isabela, kan kada kayo amin apo, anayat adumdum nga agkalagiti drama ni. Ala, sigay! Dinan, tinagdibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, VG Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basu. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPVC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.